Menyo, Kabusunzu, Biryogo, bamwe muri bo bagiye mu Kiliziya, abandi bajya muri College Saint Andre, abandi bajya mu kigo cy'abafurere Saint Joseph kiri Nyamirambo. Muri Kiliziya Karoli Rwanga hiciwe abatutsi bake ugereranyije n'abiciwe muri College Saint Andre no hishwe benshi. Ndetse ahangaha mu kigo cy'abafurere abatutsi bari baranahungiye mbere, cyane cyane haraje abavuye Gikondo nyuma yuko Martin Bucyana amaze gupfa mu kwezi kwa 2094, abatutsi ba Gikondo bakicwa, abandi bagatotezwa ku buryo bukomeye. Nibwo mu kigo cy'abafurere Nyamirambo abatutsi batangiye kuhahungira, barimburwa ku itariki ya 12 z'ukwa 4 1994. Igishwa ry'abatutsi kandi ku itariki ya 13 n'itariki ya 13 z'ukwa 4 1994 hicwe abatutsi Ikanyinya mu yahoze ari komine Nyarugenge. Abicanyi bamaze kubona ko abatutsi bamaze kuhahungira ku murenge wa Kanyinya, bagabye igitero gikomeye, baraza n'intwaro zitandukanye, barabagota, barabarimbura, bose barabica. Harokoka abana bagera kuri 4 gusa, nibo bashoboye kurokoka, nabo bari barunzweho imirambo y'ababyeyi babo, nicyo cyatumye intera hamwe zitababona. Ahandi hakomereje ubwicanyi ni muri Kiliziya ya Gishaka iri Bumbogo, nawo ni muri Kigali. Uyu murenge wa Bumbogo mu kagari ka Nkuzuzu hari rwose abatutsi benshi bari bahatuye mbere ya jenoside. Guhera tariki ya 7 Mata 1994 intera hamwe zabyutse zivuza amafirimbi yo gutangira kubica. Bariyegeranya, bishyira hamwe, bajya ku gasozi ka Nkuzuzu, bakoresha amabuye n'imiheto, bahangana na za ntera hamwe. Izi ntera hamwe zarimo bitwaga Nyundo, bitwa Vianney, Rubanguza, Karangwa, Gashumba, Rwiyamirira Michel, Habarurema, Emile, Ruhamanya na Rwabuhihi. Barwanye nabo kuva ku itariki ya 7 z'ukwa 4 nimugoroba. Intera hamwe zibonye ko zigiye kuneshwa ku itariki 12 z'ukwa 4 nimugoroba, zihuza abasirikare ba Habyarimana. Baza ku itariki 13 z'ukwa 4 1994 babarasira kubamara, ari nayo tariki yabaye mbi cyane mu mateka y'aba batutsi. Ababashije kuharokokera uwo munsi bahungiye kuri paruwasi ya Gishaka. Bagezeyo bahasanga umupadiri w'umuzungu witwaga Michel, abasangisha abandi bari bahahungiye mu Kiliziya, bari baturutse Rutunga, Rubungo, Nduba na Jurwe muri Ndera. Padiri atangira kubashakira ibibatunga no kubasengera kuva muri iryo joro ryo ku itariki 12 na 13 z'ukwa 4 1994. Bigeze itariki 14 z'ukwa 4 mu gitondo, intera hamwe mu rukerera zarabateye, zirimo abapolisi ba komine Gikomero bitwaga Nyarwaya Michel wari brigadier, Rubanguka Mathias wari kontabara komine Gikomero, Rusatsi wari umuganga kuri centre de santé ya Gishaka, n'intera hamwe yari komeye cyane yitwaga Sevara. Aba bose bakaba barafatanyaga na burugumesitiri Rutaganira Teresfori wa komine Gikomero n'abapolisi ba komine Gikomero. Iyicwa ry'abatutsi ryanakomereje kuri paruwasi Gatolika ya Musha mu ijoro ry'itariki ya 12 rishyira igitondo cyo ku itariki 13 z'ukwa 4 1994. Paruwasi Gatolika ya Musha yiciweho abatutsi basaga 8,000, ubwo wari burugumesitiri wa komine Gikoro Bisengimana Paul, uwitwaga Mukemba wari umushoferi wa komine, na Makombe wari umukangurambaga w'urubyiruko. Baje bagaba ibitero kuri iyo komine. Bisengimana akaba yarayoboraga kuva mwaka wa 1981. Bisengimana yayoboye intera hamwe zibaza gukorera abakobwa n'abagore ibikorwa by'urukozasoni imbere y'ababyeyi babo. Harabo bajyanye mu byobo byacukurwagamo amabuye, nyuma bakabajugunyamo bamaze kubasambanya bakanabiciramo. Paul Bisengimana ufite umugore n'abana 11 yaburaniye mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda yemera ibyaha by'ubwicanyi yakoze, akatirwa igifungo cy'imyaka 15. Iyicwa ry'abatutsi kandi ryabereye ku Muhororo Ikibirira, ubu ni mu karere ka Ngororero. Muri iyi komine ya Kibirira jenoside yabanze kugeragezwa mbere cyane ya Mata 1994 guhera mu mwaka wa 1990, ariko cyane cyane no mu mwaka wa 1992 nyuma y'imbwirwaruhame Dr. Ro Mugesera yavugiye ku Kabaya muri mitingi y'ishyaka rya MND, ahamagara ko abatutsi bicwa bakanyuzwa muri Nyabarongo ngo bagasubizwa iwabo muri Ethiopia. Icyo gihe hishwe abatutsi bo muri za komine Ramba na Gaseke, ndetse bajugunywa muri uwo mugezi wa Nyabarongo, bongera no kwicwa
muri Mutarama 1993 hicwa abo muri komine Giciye, Satinski, Ramba, Kanama, Kayove na Kibirira. Hari n'abarushwe mugezi wa Nyabarongo ahitwa ku Cyome Igatumba, abiciwe Kibirira ku bitaro bya Muhororo, harimo ababyeyi, abarwaza n'abaganga n'abandi bakozi bo mu bitaro. Abiciwe kuri Kiliziya Muhororo no kwicumbi ry'abehaye Imana harimo abikira n'abapadiri. Aba bishwe tariki 13 z'ukwa kane 1994 basaga babandi bari barishwe mu myaka ya 1990, 1992 na 1993. Inama zitegura jenoside yabereye Ikibirira ku Muhororo muri Ngororero, zaberaga ku biro bya za komine Ramba na Kibirira, ku biro by'amashyaka ya MRND aho CDR yakoreraga ndetse na MDR, no ku biro bya Inspecteur d'arrondissement n'ahandi mu ngo zabara bategetse icyo gihe hafi yaho zere komine Kibirira, nk'ahari akabari bitaga bare Ituze kara akumugabo witwaga Abishuka Charles kari Gatumba, cyangwa se n'akabari kwitwaga rwa Nyagatare. Ku Kiliziya Muhororo hicwa ababikira n'abapadiri, ndetse abo bihaye Imana bo muri kominote y'abene bikira ku Muhororo babanje kwirwanaho nyuma baganzwa n'amasasu y'imbunda zazanywe n'uwari brigade ya komine Kibirira Mutabaruka bitaga Ribenge, nizatanzwe n'abitwaga Bahondero rwa Nyagatare na Dusabe Mungu Arias Bizuru bari batuye muri centre Rusumo Igatumba. Iyicwa ry'abatutsi kuri Kiliziya Gatolika ya Rukara Kayonza naryo ryakozwe kuri tariki 13 z'ukwa kane 1994. Ku Kiliziya Gatolika ya Rukara hafi Gahini hari hahungiye abatutsi benshi baturutse ahantu hatandukanye. Ku ikubitiro hishwe abatutsi 12 bishwe bari bagiye kurwana n'interahamwe ngo zireke kubatwarira inka zabo kuko bari bazihunganye. Hamaze kwicwa abatutsi nibyo bari bahunganye byose bahungira kuri iyo paruwasi, interahamwe zaraje zirabitwara. Zimaze kubambura ibyabo zabaga by'igitero tariki 13 z'ukwa kane 1994 zirabica, ziyobowe n'uwari burugumesitiri wa Rukara Mpambara Jean, zinafatanya n'interahamwe zaje ziturutse Murambi ziyobowe na Gatete ndetse na Rwabukombe wari hoza ari burugumesitiri wa komine Muvumba. Nubwo Mpambara Jean yagizwe umwere n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha, abacitse ku icumu irukara bemeza ko yari ku isonga ry'ubwicanyi, akaba yaranakoranaga bya hafi na Ministre Justine Mugenzi nawe ukomoka Gahini. Mpambara yanagaragaye mu Bufaransa ashinjura ba burugumesitiri Ngenzi wo Kutaviya na Tito Barahira bayoboye jenoside ikabarondo, bakaba barakatuye igifungo cya burundu n'urukiko rw'i Paris mu Bufaransa. Kuri iyi tariki 13 z'ukwa kane 1994 kandi abatutsi bakomeje kwicwa Iruharambuga muri Nyamasheke, kuko hano Iruharambuga ubwicanyi bwari bwanatangiye no mu matariki ya 10. Ariko bigeze ku itariki 13 z'ukwa kane interahamwe zahitwa Rukoma ziyobowe na Gasarasi Urarisi zagose abatutsi baho barenga 60 zibahuriza ku mugore witwaga Nyirandimubesha Steria zirahabicira. Nyuma yo kwica abatutsi, Gasarasi yahuje interahamwe zari zimaze kubica, arazishimira kubw'igikorwa zari zimaze gukora, ababwira ko ibyabo abibahaye kandi ko bakwiye gukomeza guhiga umututsi aho ava akagera. Nanone mu cyahoze ari segitero Ruharambuga ya mbere muri serire ya Kigabiro hafashwe abana 41 babakuye iwabo babeshya ababyeyi ko babahungishirije, abandi bakaba babakuye mu ngo ku gahato, noneho babajyana mu cyobo cyari cyaracukuwe n'abahutu ku ishyamba rya Nyungwe aho bita Gasarabuye, babatamari bazima, abana bavuza imiborogo. Nyuma yaho bazanye ibishangara byinshi babatwikira muri cya cyobo bari babajugunye mari bazima, bagerekaho amabuye ngo nutarashiramo umwuka yicwe n'amabuye. Iyicwa ry'abatutsi kandi ku itariki 13 z'ukwa kane 1994 ryabereye ahitwa Inyakanyinya Imururu muri Rusizi, muri uyu murenge wa Mururu. Kuri iyi tariki ya 13 z'ukwa kane 1994 hakozwe ibarura ry'abatutsi bari bamaze guhungira Inyakanyinya, rikorwa na Patrice mwene Gatukura. Icyo gihe hari hamaze kugera abatutsi nka 800. Inka zabo barazitwara, zitwarwa na Konse Harerimana Jean Bosco, Sendege n'izindi nterahamwe. Haza igitero cy'interahamwe nyinshi zivuye Imururu, Inyakanyinya, Imiko n'abajandarume bari baturutse Igihundwe bahurira ahitwa Hangari baza kwica Inyakanyinya. Barahageze batangira kwica n'ubugome bwinshi bakoresheje grenade, imbunda, intwaro gakondo, kuko interahamwe zari zamaze kugota abatutsi bari bahahungiye kandi zari nyinshi.
babishe bamaze kubambura intwaro bari bafite, intwaro za gakondo, babona kubamenamo amasasu no kubatemagura. Nyuma abagore n'abana bahungiye mu mashuri no mu rusengero rwari ruhari. Interahamwe zirurira, zikuraho amategura, zikajya zijugunyamo umuriro kugira ngo abatutsi bari bahishe mu nzu basohoke babone uko bicwa. Interahamwe zibonye ko abatutsi badasohoka nko zabishakaga, zazanye umuzinga w'inzuki bawubaturaho. Noneho abatutsi bariruka, interahamwe zikagenda zibatemagura. Abandi babatwikira muri rwa rusengero, cyane cyane abagore n'abana. Aha hakoreshejwe iyicarubozo ribi cyane, kuko interahamwe zaricaga zigasubira inyuma zigasambanya imirambo y'abakobwa b'abatutsikazi. Urugero, umwarimukazi witwaga Tasiyana bamwishe nabi, barangije baramusambanya ngo akiri muzima yari yarabimye. Iyicwa ry'abatutsi kandi ryakorewe Ikirinda mu karere ka Karongi kuri itariki 13 z'ukwa kane 1994, ariko ribarurangiza ku itariki 14 z'ukwa kane. Kirinda iherereye mu yahoze ari komine Bwakira muri prefecture ya Kibuye, ubu ni mu murenge wa Murambi mu karere ka Karongi. Hari hubatse ibitaro n'ikicaro cy'itorero cya EPR. Mu gihe cya jenoside, burugumesitiri wa Bwakira yitwaga Kabasha Tarsisi, akaba ari n'abari mu burugumesitiri mukuru mu burugumesitiri bose ba prefecture ya Kibuye. Muri jenoside abatutsi bahungiye mu ishuri ryisumbuye ry'abaforomo, abandi bahungira mu bitaro bya Kirinda. Bizezwa gucungirwa umutekano, ariko nyuma yaho baje kwicwa, ndetse imirambo yabo bakajya kwijugunya mu mugezi wa Nyabarongo. Umwe mu bari bayoboye interahamwe zabishe yitwaga Nyiringabamani, afatanyije by'umwihariko n'umucuruzi witwaga Semerindi Moise, wagize uruhare rukomeye mu kugura imihoro yo kwica abatutsi, ndetse akanatanga imodoka yifashishijwe mu gutwara imirambo bajya kwijugunya mu mugezi wa Nyabarongo. Ikirinda hari bariyeri ikomeye cyane yitwaga intebe y'urupfu, yiciweho abatutsi benshi. Jenoside Ikirinda kandi yahuriranye n'inama y'itorero rya EPR ku rwego rw'igihugu yari hateraniye. Bamwe mu bapasiteri bari bitabiriye inama barishwe hamwe n'imiryango yabo. Wari umuyobozi wa EPR ku rwego rw'igihugu, Pastor Twagereyesu Michel, yagize uruhare rukomeye mu kubicisha. Nk'umuryango wa Pastor Aroni Mugemera warishwe wose, Pastor Mugemera abariwe urokoka wenyine. Urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi rwa Kirinda nirwo rwibutso mu gihugu rurimo imibiri mike cyane, kuko abandi bose batawe muri Nyabarongo. Iyicwa ry'abatutsi kandi ku itariki 13 z'ukwa kane 1994 ryabereye muri chapelle ya Gitwa mu karere ka Rutsiro. Iyi chapelle gaturika ya Gitwa yahungiyemo abatutsi bari bavuye ahantu hatandukanye. Interahamwe ziza kuba bakura zirabica, zibicira ahitwa Nyamagumba, hahoze ari Serire Bugina, segiteri Kibingo, komine ya Mabanza muri prefecture ya Kibuye. Iyo chapelle yari ishamikiye kuri paroisse gaturika ya Kongonire, yari yobowe n'umupadiri w'umufaransa witwaga Mendro Gabriel, nawe wagize uruhare muri jenoside. Mu Gitwa hari hatuye abatutsi benshi b'abagatulika, ari nayo mpamvu nyamukuru bahahungiye kuri iyo chapelle, bakaba bari bizeye kuharokokera. Ikindi nuko hari mu mpinga y'umusozi, ku buryo bumvaga ko bizabafasha kureba neza ibitero aho bituruka, ndetse bikabafasha no kwirwanaho bahanganye n'ibyo bitero biramutse bibateye. Abatutsi bahungiye kuri iyo chapelle ya Gitwa nabaje baturuka mu bice birimo Gitwa nyirizina, Serire za Gitarama, Buhoro, Ruhingo, Kabirabo muri komine Mabanza n'ahandi. Hagati y'Itariki 11 na 13 z'ukwa kane 1994 nibwo ibitero byagabwe kuri iyo chapelle. Wari burugumesitiri wa Mabanza Bagirishema Inyasi yagiyeyo, agezeyo abaza aho abatutsi bahungiye, bamubwira ko bagiye kuri chapelle ya Gitwa. Aravuga ngo bahungiye mu mpinga y'umusozi wa Nyamagumba, kubera ko uwo musozi wa Nyamagumba ari umusozi wo mu Ruhengeri abatutsi biciweho guhera muri za 59. Bagirishema akaba yaragereranyaga Gitwa na Nyamagumba, ari nayo mvugo yakoreshaga atanga ubutumwa bwo gutera Gitwa nk'uko Nyamagumba yiciweho abatutsi. Ubu muri iki gihe imibiri yashoboye kumenyekana y'abiciwe aho hantu hiswe Nyamagumba ni imibiri 9,304, bakaba bose bashyinguye mu rwibutso ruhari. Burugumesitiri Inyasi Bagirishema yagize uruhare rukomeye mu kubicisha. Abandi bagize uruhare mu kwica abatutsi Igitwa harimo uwari Brigadier Rwamakube Emmanuel, Hakizimana Deo wari umunyamabanga wa komine Mabanza, Benimana Rafael wari burugumesitiri wa komine Rutsiro, Maburakindi Isidore wari burugumesitiri wa komine Kayove, n'abandi bicanyi. Iyicwa kandi ry'abatutsi
ryakorewe mu karere k'Amajyepfo nko ku mashuri abanza ya Mbogo mu yahoze ari komine Kinyamakara ku Gikongoro ubu ni mu karere ka Huye. Ku itariki 13 abatutsi bari bahahungiye baratewe, ndetse hari n'abari baje bavuye ku mujyi wa Gikongoro bahungira hano Kinyamakara nabo baricwa. Iyi komine yayoborwaga na Munyaneza Charles ubu ngubu wahungiye mu Bwongereza. Munyaneza Charles yagiye guhuruza abasirikare n'abajandarume barimo Colonel Aloys Simba wayoboraga Defense Civile muri Gikongoro na Butare. Abajandarume baraza bafatanya n'interahamwe zitwaje imihoro, ubuhiri, za kupa byose bishya n'udufuni, nta mpongano y'umwanzi, barabica. Hicwa abatutsi bagera ku 3,000. Umwe mu bari ku isonga y'ubu bwicanyi wanakoze ubwicanyi ku buryo bukabije ni uwitwa Mugemana wari brigadier wa komine Kinyamakara. Hari kandi Munyakanyinya waropeje wa komine Kinyamakara, Gasasira Alphonse warankadere urubyiruko muri komine Kinyamakara, Gasirabo Yonatani wari umwari mu mashuri abanza ya Mbogo n'abandi. Iyicwa ry'abatutsi ryaranabaye kuri tariki mu mujyi wa Kigali kuva tariki ya 13 kugeza tariki ya 14 Mata. Abantu b'igice kimwe cya segiteri ya Muhima munsi yahahoze gereza ya Nyarugenge ahitwa mu mudugudu w'Umwezi yahoze ari serire Ruhurura, hari interahamwe n'abasirikare bakusanyaga abatutsi bakabamanura babajyana hiswe kuri eskariye. Izo eskariye bakazibamanuraho babatemagura babahonda imitwe mu muhanda wa kaburimbo, abandi bakabarasa. Aho hantu hiciwe abatutsi benshi kuko kuri uwo muhanda bari barahashyize na bariyeri itega banyura muri kaburimbo, nabo bakahicirwa bakabarunda mu muhanda. Kugeza ubu ikinababaza nuko abiciwe aha hantu nta wamenye aho imirambo yajyanywe ngo ishyingurwe mu cyubahiro. Zimwe mu nterahamwe zagize uruhare mu kwica aba bantu zananze no gutanga amakuru zashoboye kumenyekana. Hari uwitwa Ndemiye Nikodemu wari shefu wazo, hari Gashaje Etienne, Charles Rurangirwa, hari Jean Paul n'abandi. Mu kagari ka Nkomangwa ku itariki 13 zishyira 14 z'ukwa kane naho hajugunywemo abatutsi benshi, banabwira abana bakiri bato ngo nibaze babajyane ku mashuri kandi babajyanye kubatayo mu cyuzi cya Muhazi. Bivugwa ko haguye abantu bari hejuru y'136 aho ni mu murenge wa Munyiginya mu karere ka Rwamagana, ndetse n'abandi benshi batazwi. Ikigaragara ibikorwa bya jenoside yakorewe abatutsi hagati y'itariki 7 na 13 z'ukwa kane 1994 byakorewe hose mu gihugu, bikaba byerekana ko byari mu mugambi leta yari yarateguye wo kumaraho abatutsi icyarimwe batababariye abana, impinja, abasaza, abarwayi, ndetse ntihagire n'ahantu na hamwe basiga, haba mu nsengero, haba mu matorero n'ahandi hantu hose harimo n'amazu ya leta. Nguko uko jenoside ikorwa, iva ku mugambi wo kurimbura abantu bazize ubwoko bakarimburwa bose cyangwa igice cyabo nta kubabarira.